Hello guys, ndabaramukije aho muri hose kw'isi. Hama uyu munsi ngira ndabereka application ihayitanga amafaranga. Iyo nayo si yindi ni Faucet Pepe. Okay. Wewe utahise uraza kwinjira muri Play Store. Wandike no jambo Pepe Faucet. Okay, niyi. Je murabona yuko nsanzwe nayifise mu telefone. Okay. Tugenda hiri injire muri application abaringi ingene wiyandikisha n'ingene ikorwa step by step. Biroroshye cyane, wewe ushyiramo email usanzwe ukoresha tuza ngaha kuri Google sign kandi bazatwese turahabona. Duhitemo email dusanzwe ugomba gukoresha, uhitamo email ugomba gukoresha. Je ndashyiramo iyo nsanzwe mfise, iyo nsanzwe nayikoresha ko. Okay, tugeze ngaha rero aha tukaba tumaze kwinjira. Ni ukuvuga wewe ikintu cyo gukora uza ngaha hanze play game. Aha hose ngahanse daily bonus na hano kuri coupo bonus ndeba za twese turabibona. Okay, tuze ngaha kuri play game. Hanyuma tuze ngaha kuri susona ngaha kuri play now. Mbona aya mazina ugenda uhuza n'amarogo yayo, izi rogo uhuza n'amazina. Ni Litecoin yuza ni USD tuyihuza ni ibintu byoroshye rwose. Ushobora ngaho kuri collect your reward. Okay, tuze ngaha iyi Doge tuyihuza n'izina ryayo. Murabona yuko ari ibintu byoroshye rwose. Hanyuma ushobora ngaha kuri collect your reward. Okay, hanyuma uzosubiza no ngaha kuri daily bonus. Hano kuvuga ari bonus bamabazo baratanga. Kuvuga rero ndindira n'umwanya uhere aha abayiguha mu masaha 80. Sonda abahanje claim iyi bonus bayitanga nyuma y'amasaha 28. Okay, andi bazamurayibonye. Hanyuma uzoza no ngaha hanze kupo bonus. Hanyuma uza ngaha kuri Telegram channel kuba ko tuzoyivana muri groupe yo kuri Telegram. Turako bayitanze nayo baratanga. Tayo kuyitanga ku itariki imwe. Dufatere nk'akarorero uzozuza ngaha uyikopie so bimeze nk'uko ukopie hanyuma uyijana yishira cyo wemeza ngaha kuri creme. Mugabo murabona yuko bitakunda kubera irya bonus yo yaratayigiye nyahijya yeje. Okay, nuko rero ibikorwa. Hanyuma rero kurotira ni ukuvuga uzozino aha n'uruguru ndi bazatweze turahabona. Aba murabona bari ko bararotira, aba bose ubona bo muri India, bose muri Ukraine, abo bose ndi bazamura babona n'abari ko bararotira. Okay, uzosubiza ngaha kuri ibi vidro. Okay, hanyuma rero tugenda muri Binance. Uzoshyiramo adresse wallet. Hanyuma ndibaza ibyo gushyiramo turi adresse wallet ndibaza nka press ubu hanyuma ngira yo batabizi. Hanyuma ushobora ngaha on chain deposit cyo wandika Pepe nini
ushonda hano uyikopya, hanyuma uza ngaha hano uzishyiramo nuko bigenda, hanyuma ushona ngaha kuri request pay now, pay out now, nuko ariko singombye gusonda kuko ngomba kubanza kuzikora ziba zivuye, gusa ngombye kubereka sawa rero nuko rero bigenda. Hanyuma mumenye yuko kuvuga pepe imwe iri turaba ihagaze ubu agaciro kayo, uza ngaha wandike pepe USDT, urabona pepe imwe ihagaze mu USDT ni 0,00009. nuko hanyuma ugomba kuraba ni ukuvuga kandi kuzikorera n'ibintu byoroshye hose, ziragwira mu gihe wakitayeho kuronka idolari rimwe mu minsi mike umaze kuyaronka. ni ukuvuga ngaha ni ukuvuga pepe imwe ingana n'aya madolari ni 0,0001. ni ukuvuga kugira ushikane idolari rimwe, ni ukuvuga ufise mapepe 90 tufate bufise hafi 9 tufate 9 tufate 99 ibihumbi 99, abona yuko ufise USDT rimwe. Ni ibintu byoroshye akareba wakitayeho kuronka idolari rimwe mu minsi mike cyane. Sose rero nuko rero bikorwa. Link naza kwishyira hajya munsi ya description ya video. Nuko rero wewe rero utaragira subscribe ni kugira subscribe. Sawa rero turi kumwe mu zindi video. Bye bye.